Salibonani bantwana benkosi, liyabingelelwa ngelihle igama lomfeli wethu Jesu ozayo masinyane. The church is greeted in the wonderful name of our soon coming Savior Jesus Christ. Hallelujah. Namhlanje siku Romans chapter 6 ivesi ngelika 1. Sikhuluma ngento okuthiwa yi-libertinism or i-cheap grace. Sikhuluma ngevangeli okuthiwa yi-libertinism or i-cheap grace, ngelinye lamavangeli elingasindisiyo kodwa uSathane azakudla ngalo, especially ensukwini zokugcina. Ngifuna ulalele kahle. Maybe ivangeli walifundiswayo, maybe yilo lifundisayo, maybe yilo owalamukelayo. So ulalele kahle ngoba leli vangeli alisindisi lona leli. Asikhuleke singakangena endabeni yanamhlanje. Babo ingcwele, babo thandekayo, siyabonga umusa lothando lwakho lumangalisayo. Siyazehlisa esihlalweni somusa, sithethelele ukonakala kwethu, sihlambulule ngoba wena ungcwele, singcwelise ngemfihlakalo yesiphambano. Sizafunda elizwini lakho, sicela usitolikele imfihlakalo elizwi lakho, sinikeze njalo ingqondo zakomoya, because the spiritual things are spiritually discerned. Babo ingcwele, iba lathi ngenxa kaJesu siyakhuleka. Amen. Ngitshilo ngathi sizobheka uRomans chapter 6 verse 1. Ifundeka kanje: ngakho siza kuthini na? Sizaqhubeka sisenza isono ukuze umusa wande na? Uyawuzwa yini umbuzo? Lapho Pauli ubuzela phezu kukaRomans chapter 5 ivesi ngelika 20. Pauli knew ukuthi kulabantu abazezwa sengathi bazwile bona bengazwanga. uPauli wayesazi ukuthi kulabantu abazezwa sengathi uthe yena engatshongo njalo. Kasifunde uvesi 20 kaRomans chapter 5. Ithoni iBhayibhili? Umthetho wabekwa ukuze isiphambeko sande, kodwa lapho okwanda khona isono, umusa wanda kakhulukazi. Uyayizwa yini indaba la? Then kuRomans chapter 6 verse ngelika 1 uPaul uyabuza ukuthi kambe sesizakholisa esonweni ukuze kwande umusa na? Yikho yini engalifundisa khona. Kambe umusa uyanikeza yini umuntu ilicense yokuphila umathanda na? Zwana impendulo yakhona kuRomans chapter 6 verse ngelika 2. Uthi uPaul akunjalo. Amanye amabhayibhili ungafunda athi phinde, God forbid. Then uPaul abesenikeza isizathu. Uthi ngifuna ulalele kahle. uPaul isizathu asilethayo. Uthi yena safa ngenxa yesono, pho singaphila kanjani kuso futhi na? Uyayizwa yini indaba la? Madoda, bazalwane, mina lawe safa ngenxa yesono. Uyezwa yini? Umbuzo ongaba khona ukuthi safa nini ngenxa yesono? Ngithandele isilungu iBhayibhili ithi yona we died to sin. So when did we die to sin, bathandekayo? Zwana iBhayibhili lithini kuRomans chapter 6 verse ngelika 10. Lithi iBhayibhili ukufa akufayo uJesu wafela bonke kanye ngenxa yesono, kodwa ukuphila akuphilayo ukuphilela uNkulunkulu. Uyayizwa yini indaba la? Ngamanye amazwi, uJesu esifa esiphambanweni waqeda isono. Uyezwa yini? uJesu wathwala izono zethu, our personal sins. Phezu kwalokho waqiphula isono empandeni zaso, isono semvelo lokho esiyikho khona. uJesu wathwala isono wangena lasethuneni wasichiya khona ethuneni. uJesu isono kasibulalanga okwensuku ezintathu kuphela, kodwa wasibulala ingunaphakade. Uyayizwa yini indaba la? uJesu wachiya isono ethuneni kwaba kanye endaweni yabantu bonke. uJesu wahle waqeda ngesono. Uyezwa yini? So yikho phela nxa ufunda incwadi kaHebrews ithi iBhayibhili uJesu nxa esiza ngokwesibili kabuyi ukuzolungisa uhlupho lwesono, ngoba isono uJesu waqeda ngaso esiphambanweni. Isono sasala ethuneni. Jesus died once and for all. He will not die anymore. Uyezwa yini? Jesus died once for all.
uyezwa yini? He died once and for all and he will not die anymore. Yikho kuthiwo nguRomans chapter 6 ivesi ngelika-9. Zwani iBhayibheli ithini? Ithi ngoba siyazi ukuthi njengoba uKristu wavuswa kwabafileyo angeke afe futhi, ukufa akuselawo amandla phezu kwakhe. Haleluya! Why ukufa kungaselawo amandla phezu kwakhe? Ngoba phela isono sesifile esiyiso esibulalayo. So ngenxa yokuthi isono siselethuneni, yikho iBhayibheli ithi uJesu will not die anymore. He has finished the sin problem. So uJesu bathandekayo waqeda ngesono. uJesu wathwala obethu ububi, wangena labo ethuneni, wathi evuka ethuneni uJesu, he left sin in the grave forever. Uyayizwa yini indaba la? Then ungafunda ingxenye kaRomans chapter 6 verse ngelika-10, iBhayibheli ithi yona, kodwa ukuphila akuphilayo ukuphilela uNkulunkulu. Uzakhumbula uJesu elengesphambanweni ethwele izono lesono somhlaba, wamemeza wathi, my father, why have you forsaken me? Why have you forsaken me? Baba wami ungishiyelani na? Okusho ukuthi isono sehlukanisa uJesu loNkulunkulu Baba. Kodwa nxa uJesu esefile ngenxa yesono, wangcwatshwa, isono sasala ethuneni. Uyezwa yini? Ngeke uJesu esehlukana loNkulunkulu Baba, kodwa ukuphila akuphilayo iBhayibheli ithi yona ukuphilela uNkulunkulu. Manje ngifuna ulalele kuhle uvesi 11 kaRomans chapter 6 ukuthi uthini uPaul. Zwani iBhayibheli ithini? Ithi ngokufanayo zibaleni njengabafileyo esonweni, kodwa abaphilayo kuNkulunkulu ngoKristu Jesu. Ngamanye amazwi, umKristu ngumuntu owamukela impilo kaJesu lokufa kwakhe, the doing and dying of Christ. Uyezwa yini? Esiphambanweni uNkulunkulu wasihlanganisa lendodana yakhe ukuze kuJesu asihlenge. So nxa sibhabhathizwa singena emanzini, siyavuma public ukuthi siyakholwa kuye, sesihlengiwe. Asifundeni amavesi. Sifundeni amavesi. Sizayeqa uvesi 3 and lo vesi 6 ngoba sayibheka kumasemoni adlulileyo ngesikhathi sikhuluma ngombhabhathizo. Zwani uvesi 5 kaRomans chapter 6. Ithini iBhayibheli? Ithi nxa sihlanganiswe laye kanje ekufeni kwakhe, ngempela sizahlanganiswa laye futhi ekuvukeni kwakhe. Uyayizwa yini indaba la? Ngithande lesilungu lithi lona iBhayibheli, for if we have been united together in the likeness of his death, certainly we also shall be in the likeness of his resurrection. Hallelujah. Uyilalele kuhle iBhayibheli. Ithi if we have been united together, sahlanganiswa laye ekufeni. Ufuna ulalele kahle ama-tense eBhayibheli. Akusiyo nto yamanje le ekukhulunywa ngayo la. Ithi yona we have been united together, sahlanganiswa laye ekufeni. Akusiyo nto yamanje, uyezwa yini? Kodwa isenzo esenzeka kudala le, yimbali, uyezwa yini? Then bese sithi iBhayibheli sizahlanganiswa laye ekuvikeni. Now yi-future tense, uyezwa yini? So besifunda i-past tense kuqala laphana, iBhayibheli ithi sahlanganiswa laye ekufeni. iBhayibheli bese sithi yona sizahlanganiswa laye ekuvukeni. So yi-future tense, yinto ezayenzeka phambili ngale. So bathandekayo, silembali yokufa kukaJesu. Safa kudala le kuJesu esiphambanweni. Sile future tense futhi yovuko, sizavuka futhi nxa uhlupho lwesono seluphelile. Uyezwa yini? So silembali ukufa kwethu esiphambanweni kuJesu. So sile future tense, lokho kuza kwenzeka phambili luvuko lwabangcwele abafa kanye loJesu esiphambanweni. So zwana la, uNkulunkulu akatsho ukuthi kuwe kwelinye ilanga uza kufa ngenxa yesono. Hayi, kodwa uthi wena wafa kudala le kuJesu ngenxa yesono. Uyezwa yini? Yebo, ngiyavuma kwelinye ilanga uzavuswa uyezulwini phambili le nxa uJesu esiza. Kodwa endabeni yesono kwenzeka kanye esiphambanweni ngale. Wena wafa kuJesu, uyezwa yini? Kumele ukwamukele, kumele ukukholwe khona lokho ukuthi uJesu esifa wayethwele impilo yakho lempilo yami elenge esiphambanweni.
So endabeni yesono uJesu waqedelana laso esiphambanweni. Kusele indaba yovuko ezakwenzekala ngalo uJesu mayesebuya okwesibili. Uyayizwa yini indaba la? Then ngifuna ulalela uRomans chapter 6 ivesi ngelika 8. Funa ulalela uRomans chapter 6 ivesi ngelika 8. Uthena uPaul, nxa safa loKristu siyakholwa ukuthi sizaphila laye. Uyayizwa yini indaba la? Kubalulekile ukuthi ubheke ama-tense nxa ufunda iBhayibhili. Ya ukuze ube kwazi ukuthi kahle kahle into okukhulunywa ngayo la yenzeka nini? Iyenzeka nini? Uyezwa into yamanje kumbe into eyenzeka kudala le? Uyizwile yini ivesi? Ithi nxa safa loKristu siyakholwa ukuthi sizaphila laye. Nxa safa loKristu nini? Kudala le, past tense. Siyakholwa ukuthi sizaphila laye. Sizaphila laye nini? Into ezayenzeka in future. Uyezwa yi-future tense. Mana ngikuhlephulele mbijana. Zwana imfihlakalo yeBhayibhili. Nxa ufuna ukuphila loJesu kumele uqale ufe naye. Uyezwa yini? Ngeke kwenzeke ukuthi uphile laye ungaqalanga wafa naye. Uyezwa yini? Uhambo lwempilo loJesu luqala esiphambanweni ekufeni. Ungizwile ukuthi ngitheni? Imfihlakalo yona le. Ngithi nxa ufuna ukuphila loJesu kumele uqale ufe naye. Ngeke kwenzeke ukuthi uphile naye ungaqalanga wafa naye. Uhambo lwempilo loJesu luqala esiphambanweni ekufeni. Uyezwa yini? Ya. Nxa usufile kulapho ozaphila khona laye. Zwana la. Wena ochumayela ivangeli leCheap Grace, mamela lapha. Zwana lapha mfondini. Wena ochumayela ivangeli leLibertinism, zwana la mfondini. iBhayibhili ithena nxa safa loJesu kutsho ukuthi isono sasala ethuneni lethu. Uyezwa yini? Nxa safa loJesu kutsho ukuthi isono sasala ethuneni lethu. Ithuna lethu ngamanzi. Ngakutshela ngathi amanzi lawana esicwilisa kuwo angumfanekiso wethuna likaJesu. Uyezwa yini? So madoda, nxa safa loJesu isono sasala ethuneni. Ngeke ufe loJesu uvuke lesono. Uyibambe yona le. uPaul uyabuza ukuthi nxa safa ngenxa yesono, nxa ubudlelwano bethu lesono baqedwe esiphambanweni, kambe sizaphinda siphile kuso isono na? Paul athi phinde kwete, hatshi akunjalo. Uyezwa yini? Phinde akunjalo. Uyezwa yini? Zwana uRomans chapter 6 verse ngelika 7 ithi ngoba loyo osefile usekhululiwe esonweni. Haleluya. Madoda uthini uPaul? Uthi osefile usekhululiwe esonweni. Haleluya. iBhayibhili imnandi man, iBhayibhili imnandi. Ngifuna ulalele kuhle. iBhayibhili kayizange ithi osefile usekhululiwe ukuthi awone. Hayi. You are not free to sin. Ngahlanekela ivesi. Uyezwa yini? iBhayibhili kayitsho ukuthi osefile usekhululiwe ukuthi angaphila umathanda, usekhululiwe ukuthi awone. Hayi, iBhayibhili ithi yona osekhululiwe esonweni, osefile. Uyezwa yini? Mana mfunde kahle. iBhayibhili ithi na lo osefile usekhululiwe esonweni. Uyayizwa yini? iBhayibhili kayitsho ukuthi osefile usekhululiwe ukuthi awoni. Hayi, you are not free to sin. Ahlanekela ivesi. Uyezwa yini? Usukhululiwe esonweni, you are free from sin. Ngamanye amazwi, nxa usukholwa kuJesu usukhululiwe emandleni esono, uyasuswa esonweni. Ngifuna ubheke okunye la kuRomans chapter 6. Ibala elithi ukukhululwa livela kathathu kuRomans chapter 6. Okokuqala livela kuRomans chapter 6 verse ngelika 7 esiyifundayo manje. iBhayibhili ithi yona ngoba lo osefile usekhululiwe esonweni. Ya. Okwesibili ibala elithi lona ukukhululwa livela futhi kuRomans chapter 18. iBhayibhili ithi yona kuverse 18. Ya, kuverse 18 sorry. Ithi yona iBhayibhili lakhululwa esonweni laselisiba izigqila zokulunga. Uyayizwa yini indaba la? Lakhululwa esonweni laselisiba izigqila zokulunga. Haleluya. Lakhululwa esonweni. Hayikhona lakhululwa ukuthi liwone. Hayi,
not to sin but from sin. We have become the slaves to righteousness. We have become the slaves to righteousness. Then ibali lithi ukukhululwa livele okokugcina okwesithathu kuverse 22. Zwana ithini iBhayibheli? Ithi yena kodwa njengoba khathesi selikhululiwe esonweni laba izigqila kuNkulunkulu, umvuzo eliwutholayo uholela ebungcweleni, lesiphetho yikuphila okungapheliyo. Uyayizwa yini iBhayibheli? Uyayizwa yini iBhayibheli? Ithi kodwa njengoba khathesi selikhululiwe esonweni laba izigqila kuNkulunkulu, umvuzo eliwutholayo uholela ebungcweleni, lesiphetho yikuphila okungapheliyo. Ngakutshela ngathi ibala elithi ukukhululwa elikuverse 18 lo-22 kaRomans chapter 6 ku-original Bible lichiyene lelikuverse 7. Kuverse 7 kulengcazelo ezimbili engizakutshela ngazo, kodwa kuverse 18 and 22 there is only one meaning ebaleni elithi ukukhululwa. Ya, mana ngikutolikele kancane. Usakhumbula ngesikhathi sikhuluma ngaphansi kohlupho lwesono, ngemuva ngale uPaul kuRomans chapter 3 verse ngelika9 uthena sonke singaphansi kwesono. Ngakutshela ngathi ukuba ngaphansi kwesono kusho ukuthi sibuswa isono, sizigqila zesono, sin is our master. As long as we are living, isono nguboss wakho. Nxa usaphila isono siza kubusa. Uyayizwa yini indaba la? Uyayizwa yini imfihlakalo yeBhayibheli? Kodwa nxa ungafa isono ngeke sisakubusa. Uyayizwa yini imfihlakalo yeBhayibheli? Uyayizwa yini imfihlakalo yeBhayibheli? Yikho kutshiwo nguverse 18 lo-22 kaRomans chapter 6. Then kuverse 7 kaRomans chapter 6 uPaul usebenzisa ibala elithi yena ukulungisiswa, justified. So uRomans chapter 6 verse 7 uPaul uthi yena osefile, ngamanye amazwi uselungisisiwe esonweni, ngamanye amazwi usekhululiwe esonweni, usesusiwe esonweni. Zwana la, umuntu oselungisisiwe ngokukholwa ngeke alahlwe ngumthetho, ngoba nxa usifa ngenxa yesono kuJesu usukhululiwe ngaphansi komthetho. Uyayizwa yini indaba la? Uyayizwa yini indaba la? So umuntu oselungisisiwe ngokukholwa ngeke alahlwe ngumthetho, ngoba nxa usifa ngenxa yesono kuJesu usukhululiwe ngaphansi komthetho. Zwana uverse 1 kaRomans chapter 7 uPaul uthini? Uthena kalazi yini bazalwane, ngoba ngikhulume ebantwini abawaziyo umthetho, ukuthi umthetho ulamandla phezu komuntu nxa esaphila kuphela na? Uyayizwa yini iBhayibheli? Romans chapter 7 verse 1 ithi kalazi yini bazalwane, ngoba ngikhuluma ebantwini abawaziyo umthetho, ukuthi umthetho ulamandla phezu komuntu nxa esaphila kuphela na? Uyayizwa yini indaba la? Ngamanye amazwi ngeke uhambe ebantwini abafileyo uye bathonisisa ngomthetho, ngoba umthetho usebenza kwabaphilayo. Zwana la, wena nxa usifa umthetho emthethweni sokwenzeke ubulungiswa. Uyezwa, you have made the justice of the law. Ngeke umthetho usakuthinta nxa usufile, ngoba usufile. Uyezwa, ngokumthetho usukhululekile, usukhululiwe. Kunjalo madoda nxa sisifa kuJesu. Ezwa yini? Nxa sisifa loJesu esiphambanweni, bamba lokhu, nxa wafa loJesu ulenkululeko ezimbili. Okokuqala, usukhululiwe emandleni esono. Isono ngeke sisakubusa. Ngifuna ulalele kuhle, ngoba lokho akusho ukuthi amandla akuwe awukunqoba isono. Nxa ngisithi mina usukhululiwe esonweni, isono ngeke sisakubusa, akutsho ukuthi amandla okunqoba isono akuwe. Hayi, kodwa ngenxa yesiphambano sikaJesu isono asiselamandla kuwe, wena uvikelwe, wena usithwe isiphambano. So nxa inyama lenkanuko zayo nxa umlayo wesono ukulinga kusithi wena hayi wona mani, nxa ulingeka ukuthi uwone, ungaphendula inkanuko zesono, ungaphendula umlayo wesono uthi zwana wena, you are no longer my boss. Wena awusambusi, wena kawusenguye ubhosi wami, wena ngaqedelana lawe esiphambanweni. Uyezwa yini? Bathandekayo, silelungelo lokutsho njalo, ngoba nxa sisifa loJesu siyakhululwa emandleni esono. Ngifuna ungizwe kuhle, ngoba nxa ngisithi siyakhululwa emandleni esono, lokho akusho ukuthi awusawi. Hayi, uyezwa yini? Umthetho ulahla isoni. Uyezwa yini? Umthetho isoni uyasilahla.
kodwa thina kuJesu, yeah, we are not sinners, uyezwa yini? In Christ we are no longer sinners. Nxa sesikuJesu we are perfect in Christ, uyezwa yini? That's why ngakutshela ngathi mina uPaul usebenzisa in motive, uyezwa yini? In idea, the in motive. Mase sikuJesu ngakutshela ngathi we are declared as if we have never sinned. We are perfect in Christ. So umthetho ulamandla ukulahla umuntu okuJesu ngoba kuJesu we are perfect. Ngifuna ubambe la. Lokhu balulekile kakhulu. Ngifuna ukuchasisa lokhu. uPaul kuRomans chapter 6 kakhulumi ngezenzo, kakhulumi ngokwenza kwethu, kakhulumi ngeperformance yethu. Ya, kumbe ukwenza komuntu, kodwa ukhuluma ngeattitude yomuntu towards sin. Uyezwa yini? Ya, indlela umuntu abheka ngayo isono yiyo uPaul akhuluma ngayo. Ngoba nxa usuvalelisile waphuma waphela esonweni enhlizweni yakho, lokho akusho ukuthi ngeke usawa, hayi. Lokho akusho ukuthi ngeke usawona, hayi ungaziyengi, uyezwa yini? Ya, nxa ngakutshela ngitsho njalo ngiyabe ngikuqambela amanga ngithi nxa usukhululiwe wasindiswa kuJesu awuselamaphutha. Ngiyabe ngikuqambela amanga. Ngoba nxa ususindisiwe amaphutha akhona, uyezwa yini? Uyawa futhi, uyezwa yini? Kodwa zwana la. UmKristu noma engawa, uyezwa yini? Noma engawa bhurukudu phansi, ayenza into enyanyisayo, into elihlazo. Isono umKristu uyasizonda la nxa ewile, uyezwa yini? Ngeke uthi nxa usuphazamisile wayenza iphutha ngumKristu ubususenza iphutha libe right, ubusudefenda that certain thing oyenzileyo, ubusuqalisa ukuthi uzama ukuprotect, ube self defensive, uprotect into embi ngoba iyenziwe nguwe. Ngoba umKristu isono uyasizonda, uyezwa yini? A Christian does not promote sin. Ngitsho la kancane, la nxa eke wayenza iphutha umKristu isono uyasizonda. Uyezwa yini? Ngamanye amazwi nxa sisiwa kaningi siphindaphinda, i-attitude yethu towards isono kayitshintshi. Isono sibi, isono siyenyanyisa, isono asisifuni. That's our attitude towards sin. Uyezwa yini? Ngifuna ukutsho lokho. Uyabona, uNkulunkulu, God can give you total victory over sin. Uyezwa yini? Lokho ngiyakukholwa ngenhliziyo yami yonke. Ngoba amandla kaNkulunkulu makhulu kakhulu ayedlula khatshana amandla esono. Uyezwa yini? So God can give you total victory over sin. Kodwa ngizakutshela ngaphambili ngale nxa sesifika kuRomans chapter 8. Ngizakutshela nxa sifika ngale phambili ngendaba yona le. Bathandekayo, manje ngifuna ubambe lokho. uPaul lapha kuRomans chapter 6 akakhulumi ngezenzo, lokhu ngizakuphinda. Kakhulumi ngezenzo zomuntu, kakhulumi about our performance, ukhuluma ngengqondo, imicabango yomuntu ngesono. Yikho kuthiwa yi-attitude towards sin. Ngamanye amazwi uPaul uyabuza ukuthi kambe umKristu angasho yini athi kulungile ukuhlala esonweni? Kambe umKristu angacabanga yini ukuthi impilo yobuchaphi inhle? Impendulo ithi phinde akwenzeki. Why? Ngoba safa ngenxa yesono. Akwenzeki ukuthi umuntu afe ngenxa yesono, achiye isono ethuneni, aphinde athi hayi isono simnandi. Akwenzeki man, akwenzeki ukuthi umuntu ophendukileyo owamukela impilo kaJesu engelasono, owamukela ukufa kukaJesu, nxa esechiye isono ethuneni wafa lo Jesu umuntu onjalo aphinde athi hayi isono simnandi, akwenzeki. Uyezwa yini? So akwenzeki ukuthi na samukele uJesu lempilo yakhe siphinde siphile esonweni. Hayi, so madoda uPaul kakhulumi ngokwenza, ukhuluma ngomcabango. Zwana uRomans chapter 6 verse ngelika 11 ithoni iBhayibheli, ngokufanayo zibaleni njengabafileyo esonweni kodwa abaphilayo kuNkulunkulu ngoKristu Jesu. Ngiyizwa yini indaba la? uPaul uthi zibaleni njengabafile esonweni, ngoba nxa uzibala njengofile esonweni ngeke uthi isono si right, hayi ngeke ubhukude esonweni. Ukufa esonweni khona yikuqeda ubudlelwano lesono. Uyezwa yini? Zwana la, nxa umuntu esifa uyavalelisa impilo kabuya phile. Uyezwa yini? Asikaze sihlangane labantu abafayo endleleni sebehamba kumbe asibaphakeli kudla badle lathi. So wena nxa usifa esonweni uyavalelisa uphuma uphele esonweni. Uyezwa yini? Zwana uRomans chapter 6 verse ngelika 12
ithi iBhayibheli yami, ngakho lingavumeli isono ukuba sibuse imizimba yenu efayo ukuba livumele izinkanuko zaso ezimbi. Uyayizwa yini indaba lapho? Ngamanye amazwi, nxa usuyamukela uJesu, nxa usuyamukele ukufa esonweni kuJesu, nxa usuphila, uphila kuNkulunkulu kuphela ongumqalisi wokulunga. uPawuli uthi lingavumeli isono ukuba silibuse. Uyabona, kuqala ungakamukela uJesu wawubuswa isono wena, uyezwa? Kudala le ungakamukela uJesu wawubuswa isono, wawungela choice, wazalelwa khona, uyezwa? Kodwa ekukholweni ngifuna ubambe la, akukho lokho ukuthi uyazalelwa khona. Akekho ozalwe khululekile, akekho ozalwe ngumKristu. Sizalelwa ngaphansi komthetho, sizalelwa ngaphansi kwesono, uyezwa yini? Kodwa nxa usamukela uJesu, ufa laye, uyakhululwa emandleni esono. Isono ngeke sibe lamandla phezu kwakho. Yebo, isono sisasekhona kuwe ngoba phela sifa ngokukholwa not ngokwenyama. uJesu kuphela owafa in reality, uyezwa yini? Jesu wafa in reality, thina sifa kuye ngokukholwa, uyezwa yini? Ya, kodwa ngokukholwa isono ngeke sibuse phezu kwethu kuJesu. We are free indeed. Nxa isono sigunyayela sisiza kithi sithi ngifuna lone madoda, usitshela ukuthi hamba uyofa lesono, you are no longer our master, uyezwa yini? You are no longer our master. Mana ngikufundele uRomans chapter 6 iverse Romans chapter 6 verse ngika-12 lo 13, siyivale yona le nkonzo. Ithi yona iBhayibheli, ngakho lingavumeli isono ukuba sibuse imizimba yenu efayo ukuba livumele izinkanuko zaso ezimbi. Verse 13, linganikeli izitho zemizimba yenu esonweni njengezikhali zobubi, kodwa zinikeleni kuNkulunkulu njengabavuswe kwabafileyo balethwa ekuphileni. Linikele izitho zemizimba yenu kuye njengezikhali zokulunga. Haleluya. Uyayizwa yini indaba la? Ngakutshela ngathi kahle kahle okurongo akusiyo mzimba yethu. Hayi, ngamanye amazwi, nxa ukhuluma inhlamba, uyezwa yini? Okurongo akusiwo umlomo wakho lowo ohulula inhlamba. Hayi, kodwa okurongo ngudriver. Udriver mubi, uyezwa yini? Silo driver who is very sinful. So ungabona umuntu ehamba ngemoto, edrive imoto, ehamba echayilela imoto, echaya izihlahla, echaya amagodi, ewela emanzini, ewela kuphi ngemoto. The problem kahle kahle is not the car. Uyezwa yini? The problem is not the car. Hayi, inkinga ayikho emotweni echayelwayo, kodwa inkinga ingumchayeli wakhona, uyezwa yini? Inkinga ngumchayeli wakhona ochayela imoto. Kumele asuswe umchayeli omdala, umchayeli omutsha must take over, uyezwa yini? Ngakufundela ivesi uverse 6. iBhayibheli ithi yona, ngoba siyakwazi ukuthi umuntu wethu omdala wabethelwa laye ukuze umzimba wesono lahle, khona singezi kuba izigqila zesono futhi. Ya, elesilungu lithi yona, knowing this, that our old man was crucified with him, that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slave of sin. Ngamanye amazwi, uPaul uthi impilo yethu endala esizalwa ngayo, imvelo yesono, yabethelwa esiphambanweni, umzimba wathathelwa amandla esono. Isono ngeke sisabusa phezu kwethu. Madoda sengivala, lezwa yini? Sengivala. Can you imagine nxa singamukela ivangeli leBhayibheli, ivangeli le-righteousness by faith, ivangeli lokulunga kukaJesu, ngeke sibe lohlupho lwe-legalism, ngeke sibe lohlupho lwe-cheap grace, ngoba ivangeli alikho ku-legalism futhi alikho ku-libertinism, uyezwa yini? Kalikho ku-cheap grace. Kungumthandazo wami ukuthi ukhumbule nsuku zonke ukuthi nxa usuku uJesu usufile esonweni, isono asisela manda phezu kwakho. You are alive to God. Vuma umoya ongcwele abamba amatomu empilo yakho. uPaul ufuna sibe kwazi ukuthi singobani njengamaKristu. Umthandazo wami uthi wona, isono kasingabusi impilo yakho. Ungabi isigqila sesono. Madoda, sakhululwa ebugqilini besono. Vuma uNkulunkulu abe yimaster yakho. Uyabona kulanto emnandi njengokubuswa nguNkulunkulu empilweni yakho, ngoba uNkulunkulu unguNkulunkulu wothando. Uyakuthanda kakhulu, uyezwa yini?
uthando lwakho ngawe is unconditional, futhi uzahlala ekuthanda. Uyezwa yini? Futhi uza kunikeza konke okukulungeleyo, hatshi lokho okwaziyo wena, kodwa lokho yena akwaziyo. uNkulunkulu akubusise nxa usamukela iqiniso. Uyezwa yini? Ngoba isiphambano singamandla kaNkulunkulu asindisayo kuloyo okholwayo. Umbuzo wami ukuthi uyakholwa yini mfowethu? Uyakholwa yini dadewethu? Woza sikholwe sisindiseke. Ungavumi ukuphila impilo engelathemba, impilo yobunyama, impilo yesono. Vuma uJesu akusindise, akukhulule, akususe esonweni, ube ngokhululekileyo. uJesu, John chapter 8 verse lika-32, uthi uma indodana ilikhulula liza kuba ngabakhululekileyo uqobo. You shall be free indeed when the Son of Man set you free. Bathandekayo, ngiyalinxusa. Nxa uvuma sizakhuleka. Isomo elandelayo ikuRomans chapter 6 verse lika-14 lo-15. Sizabe siphendula umbuzo. Ivesi ehluphayo kakhulu esidivide umhlaba. So siyabe siphendula ukuthi utshoni uPaul nxa esithi asisekho ngaphansi komthetho kodwa singaphansi komusa. Kahle kahle ukhuluma ngani? Ukhuluma ngayiphi imithetho? Ungaphuthi lapho. Landela amasemonana lawa uzancediseka. Asikhuleke nxa uvuma uNkulunkulu akusindise. Baba oyingcwele, thank you so much for your love, for your protection. Siyabonga Nkosi konke osenzela khona. Siyabonga Nkosi. Uyamangalisa wena. Siyazehlisa esiphambanweni sikaJesu. Siyavuma imfihlakalo yokusindiswa kwethu. Siyayamukela. Ilizwi lakho Nkosi licacile. Uyasisusa wena, uyakhulula wena. Siyakwamukela ukukhululwa uwe. Sikhulule Baba oyingcwele, sibe ngabakhululekileyo, siphile impilo yenkululeko. Nkosi siyabonga ngoba usuzwile, uzasenzela futhi. NgoJesu siyakhuleka. Amen.